Lo mnikati wendzawo yekulungisa tinwele Georgette Sinda ukhathatekile njengoba athi kuhamba kwemanti kutawucikela phasi libhizinisi lakhe levele lintengantenga. Leli bhizinisi lacale lakhahlameta kakhulu ngesikhatsi kuvalwe live ngenhloso yekulwa ne-COVID-19 kwalandzela kucishwa kwagesi ngenhloso yekuwonga. Lendzawo seyineminyaka le11 isebenta kanti Sinda uthi uma kuphitsitela uba nemakhasimende lange-70 ngelilanga. Sinda uthi linyenti lidzinga kugezwa inhloko kungako ke akhala kakhulu ngalokuhlongotwa kwekuhamba kwemanti endzaweni lakuyo. We can't work without water. Yeah, and sometimes some customers they just go away because they know we don't have hot water. And sometimes when you put the relaxer on someone's head, obviously you have to use a hot water to take the relaxer out. Mbukeli lithemba libulali. Kunelithemba lekuthi rand water itawugcina sithembiso sayo sesikhatsi letsite atawubuya ngaso emanti khona emabhizinisi angakhahlameti kakhulu. It's hoped that contingency plans would be made by the agency and local government in order to minimize the impact on both private citizens as well as the city's business. Rand water ithi lokutsikameteka kwemanti kutawuholela ekutheni agcine aphele liwonke ngesikhathi lapho asetshenziswa kakhulu khona nasetindzaweni letisetulu nalapho adzingeka kakhulu khona. Lenkampani yethembise ukuthi itawuba netincola letitawuphakela ngemanti kuletinye tindzawo kwendele kusita sive.